Я не сразу, а несколько поездок. Тыпыр-тыпырдыр bir şatır За перелет Туğup сразу kirli взял. bizning şatır Buğa sorul bizning şaktır Kız yanında yigit batır Bu kishilar g'addiy tugil Keyflari gul olg'adi Tamasha yashab yur Shaksizlik bor tik bizga Bir tomosha boshlanar O'tqan yolqin bor har bir qarashda jon jeplari bir joyga jirda tutasha biz qaytdik ham qoldik voqealar osha Hey bizimle tuttuk gelir jitarni Hey bizimde ezel ersin ezel Прямо нет. Bizimde ezel ersin ezel Нет, нет, вот здесь они будут бегать, ходить. Что? Вот шире можно, кстати. Manda do'stlaringni top bu yigitlikni bir kim to'ymay tanglab qabatlaymiz hoplayga bas qot Sen basmasın men bassam har kim bola ko'ngilida nisha yash bo'lsa da tik bosib turma bu sharada silkinma yopa og'aylar rahat bo'ladi issiqda va kishilikni izgilikka har kim quvvat Bir tomosha boshladi O't ham yolqin qarashda Janjiblari bu yerga jirda tutasha Biz qaytdik ham qoldik voqealar osha Hey bizimle tuttuk gelir jitarni Hey bizimde ezel ersin ezel Ersin ezel Привет, зарядку, гитару. Yolçide ağaçlar, sayesinde dolaşlar Su boyuna da uçar, rahat dolaşacak Yolçide ağaçlar, sayesinde dolaşlar Siktirip gitmez Hey bizimle tuttuk gelir jitarni Hey bizimde ezel Bizimde ezel ersin ezel Xayrli kun, qadrli qonaqlar. Esenmisiz, hürmetli tomoshachilar? Leyla, biz bugun biriga nega jiyildik ekan? İlgiz. Bilmesen hiç şüksiz sana söylep birem. Bugün bir Tatar halkının büyük şairi, edebi Tatar tiline nigiz saluşu, yazışı, büyük To'qayimizning doğan günü. Ay, 1886 yılının 26 aprelinde şair yaktı dünyaya gelgen. Leyla To'xtal. Aytag'iz ali biz tomoshachilarimizni eshitib olaylik ali. Hallarigiz nechik sizning do'stlar? Yo'q, qulaygina bo'lmay. Aytag'iz ali qattiroq birni qishqirib ali bizni eshitsinlar ali Aviastроитель rayonunda. Aviatuzilish rayonunda. Aytag'iz ali. Bunisi da es bo'ldi. Eydeli
Min tatarcha söyleşem dip kışkırıp karıp. Min tatarcha söyleşem. Kelajakni o'zgartirmaydiz birga. Men tatarcha siylashim, kelajakni o'zgartir. Bek yaxshi bo'ldi bu g'ay bo'laylaymi? Ilgis yaxşı buldu, yaşadı. Lekin devam edik. İşittim min kişe birev jırlı. Şan bizningse matur milli köy. Başka kile uylar türlü türlü. Ellen indi zarlı, мұңлы köy. To'qayning bu shi'irin o'qiganin, ne için o'qiganin bilen bu g'ay men Leyla. Hiç yokka tügel ilgiz. Senin de tizrek matur köyler tınlısın kiledir. Talyan garmon tavuşları көңілні жілкінлендіре, жанға дәрт бире. Бигрәк те сирен кебек jirem başlı kişilerge. Bek qiziq bo'ldi hali bu Leyla. Hala meni o'rtaysan endi. Bey, mında ürtik dip yazılgan bit. Qayda yozilgan Leyla? Ssenariyda ilgiz. Yo'qla Leyla, bu bit o'rtik tirkimi. Qarşı alığız. O'rtik! Yop! Hayda. Tağın bir tapqır alqıştab alayıq hali. Bizning muzikantlarımızga.
Urtik Türkümü dostlar. Alkışlar, alkışlar, alkışlar. Şef buldu bu yigitler. Haller nişik dostlar. Keyifleriniz nişik? Edegіз tağın bir taqır alqışlab aldık hali bizning yigitlarga Urtik Türkümüne. Urtik. Dostlar basıp durmaymiz biz bugün bayram edirge keldik. Dostlar, mında bir sır var ime qaragız. Kirte ortunda turgan kişiler totar bulup sanalmay. Şuna göre işke kirerge kerek. Dostlar aytagız, mına kirte ortunda turgan, un etigindagi kirte ortunda turgan kishilar o'zig'iz mında biriga, mında biyimiz, jirlaymiz, kulamiz, alqishlaymiz ham qishqiramiz, deymi? Hem bugün biz son olabız. Qaragız hele kim birinchi tapqir men totarcha söylesem aksiyasına keldi hele. Kim birinchi topqir? Men. Sen birinchi topqir? Men sen bilan söylashmayman. To'xtag'iz. Necha yil bo'yi boraydi bu aksiya kim bilir? Sonra aytdingiz hele? Neshanchi topqir? Diriz 17-chi topqir o'zdirila haligi aksiya, men totarcha söylasham aksiyasi. Kimde bo'lsa bormi bunda 17 topqirda bu aksiyada bo'lgan kishilar kim bu giroylar borman deydi qahramon. Ana Robert Islomov 17 topqir bo'lgan. Chunki anga 87 yosh. Deymi? Sen İlgiz mana necha topqir endi bu sahnaga chiqib jirlading. Men alay xatirlamayman endi. Eng birinchi topqir ittifoq turkumi bilan Qozonim degan jirni biz boshqargan edik, alqishmasam 2010-yilda. Mana endi 12 yil do'stlar men shunday qort ekan. 12 yil. Sen bu yilni jirlamaysan yetgan. Do'stlar men bu yil jirlamayman. Siz ko'z oldingizga kelib berasizmi shuni? İlyas Gafarovga bütün so'rovlar. Yara jirlayman baribir jirlayman, chunki mikrofon mening qo'lda. Demek aytdingiz tanıştırıp gideyim hele kim bilmeyeyim ne bizden yaratkan İlgiz ul men totarcha söylesem aksiyasının ot kazangan jirşisi bulup çığa. Yaşağında belki yaşağında ana sandığa işleyen diler. Şu kıp olgan. Şundan biri o şundi tatlıydı jirlıydılar jirlarını mı? Bir jirin tınlasan otna bu diyette oturga gerek. Men bir albomni tınlağanıyım hem. Yok kızlar. Şeyge hattık yobğap bulmay. Rahmat bek zo'r. Amina bizning Leyla bizni kim bilar? Leyla u bizning ayi, Leyla u bizning bloger. U endi bizning Qozonimiz shaharida otlarning ham zebrlarning dushmani etib bizim tanıldı, değil mi? Bamun oranında zebrlarning play quvib yurgan kishi u bizni. Ey do'stlar, ali bizning Tubatay kafesining yüzü, aymi? Yüzü, ishpishmoq yüzü do'stlar, mana ishpishmoqning yüzü mana shu shunday bo'la. Tek bilasizmi, ol ishpishmoqlar o'zi oshami, chunki ul mana bunda yozilgan endi kimsin ali? Veterinar bo'ladimi, ul kim bo'ladi u? Vegetarian bo'lib chiqar ekan do'stlar. Ular zebralarni o'zlaringina yaratmisha qolmay, ularni osharga da yaratmay, bilasizmi? Mana reklama degenden İlgiz. Parazali dostlar, Tubatay restoranı bizge bugün şeyini boşqa biri. Kiles salar yanına bağımını 47 hem Tataristan 3. Andagi restoranlardan hem qisqagina promokodni aytasiz. Men totar 200 so'mga narsa bo'lsa da olasiz da, shundan sizga şey boşqa. Dostlar, blogerlar shulay endi, ularning turmushlari, ishlari stabil tugul, ular gil o'xshashlarga yaratam. Reklama sili. Dostlar, mana turmushda 3 o'zgarmay turgan aybir bor. Ol birinchisi Savan to'yda Firdus Timayev. Alqishtab olaylik ali Firdus abiga. Ikkinchisi olda bo'lsa may boshida biz narsa o'tirtamiz. Berengi o'tirtamiz. Ham uchinchisi 26 aprelda narsa o'zdiramiz. Parazali biz bit bu yolunu almıştırdık uğruna neymi? Onda Kamal Teatr koşuna Kaban Kulyanına koştuk. Çünkü artık kızıp gitsek suğa şumup giderge bular. Dostlar, hozirgi vaziyatda ortiq qizib ketuvbek aybat tugul. Şuna göre hazır pışıldap söyleşeviz dostlar. İlgiz ortadan qobatlağız dostlar. Ayda kız pışıldap qana söyleşeviz.
Ederiz, min eytem, siz benim arttan kabatlaysınız, hey mi dostlar? Ederiz, 1, 2, 3. Minnihanov prezident. Minnihanov prezident. Men tatarcha şayışım. Men süt bilen şayışmayım. Şşş, pışıltap söylüyor gerek bunda. İşteler alıysa. Dostlar, hamında tamam var hali hazır. Güvediye yaratmayayım. Men tatarcha sökemem. Men tatarcha sileşem. Men tatarcha sileşem. Bakın, men tatarcha sileşem. Minnihanov prezident. Da, ayı. Şep buldu bu. Qara. Ederiz, alkışlap olayıq dostlar, bir-birimizge. Bütün aytırga tilegen sözlerini ayttık. Şıltap qına olsa da iyi. Qarağız elə. 26 aprel 1-ci şiratda ol əlbəttə şiir beyrəmi. Hem biz mında barbaq gülüşlərini özlərin şiiriyyətdə sınab qarağa təqdim etəbiz. Şiiriyyət sizə jеңilrəк verilsin üçün biz kollektiv icad uyuştururğa bulduk. Kollektiv icad neyse indi ol, neşik bulayındı ol? Qarağız, bir neyde ağırlığı yok. Birinciden siz VKontakte men tatarcha söylesem türkümüne kiresizler. Soңғы basını tabasız. Anda biz indi birinci yollarını yazdık sizge. Sizge alarını devam ettirgeni kerek bular. Birinci yolları şulay yangıray. Tatar tili haman tiri. Haman koyni şit ki men. Şuna göre kirigiz VKontakte türkümüne hem elbette şunda devamın yazıbız. Demek azaktan bizning bu ortak ijod jimishimiz borliqqa kelirga tegish ham biz ani birida o'qirmiz deb ishonamiz. Zamancha tatar xalq ijodi deb ataymiz endi biz anlaymi? Oğuz bilen aytmaymiz, biz anlaymi internetda yozamiz, oxirdan gina o'qiyashamiz. Demak, tatar xalq internet ijodi. Aytag'iz dostlar, kiramiz VKontakte saytına. Ham shunda o'zingizning shi'riy ijod san'atlaringizni ko'rsatasiz. Men bir kirib qaradim. Mendan da birinchi yo'llari bor. Shunga ko'ra sizga og'ir bo'lmas davom ettirgan. Demak, ijod degandan. Ijod degandan O'zgan yil Yami Music labeli bolalar bilan muzikal laboratoriya tadqiqot proyektini ishlab chiqdi. Bundan narsa kelib chiqqanin hozir ko'rishamiz. Dostlar, qarshi oling'iz. Sahnada tadqiqot. Yo! Dostlar, birga ruxsat etilar, qishqirig'a ruxsat etilar, bizning yoshlarimizni bolalarda qashqirga tegish, bolalarni biz dardlantirib turga tegish. Haydagiz birga. Alqishlar. Sen var Ukayamagız bezgen atık Ukayamışlı beşanvırlar Bir kakılım barandıklar Koşadıklıyım Şeyen aşım Sizden kaşıp korkup yarmıyım Kaşa gitsem Mensiz viram Şuna gafım Sızıp dayan Eğer de biz dostlar bulsak Güle gider idem kitap Barandıkların tarihi Barandıklar eli basın Uğraşığız neşededim
dostlar. Bu bit bizning Sabirjanova Zlata. Rahmat bek zo'r. Dostlar, alqışlab qarşı olыңыз. Ebiyimden yoz turanda aytgan so'zi oshadi. Bugun gina negadir qorni quyosh oshadi. Bizga kirdi ko'rshi opa nindidir bir yoshqa. Ko'raladi birni ko'rdim ko'zlarim qoldi tishda. Qoradi solar janalana. Jim kelayir qona. Gittim kavuştu soğuk. Yüzlerim dikşip kara. Yüzlerim dikşip kara. Hazır qorg'or shonishsiz o'tali suvlarsin gesh. Itik bilan tishib qoldim ey kibarali kirgesh. O'zim boruvchi bir bobay kelib kelayirotdan. Bor tezrakdi uyingga kir, itigingga o't qopqon. Qoradi solar janalana. Jim kelayir qona. Bitimdan kavuştu soğuk. Yüzlerim dikşip kara. Yüzlerim dikşip kara. Bitimden kavuştu soğuk. Yüzlerim dikşip kara. Yüzlerim dikşip kara. Yarattan kildi hat Uğralan Taşı kat kat Özü bişetli Başlanar hürmetli bugünden siz bırak. Hem bizning qarab sizning qarab. Qobara shilkanlar qishiyib dengizga gina bo'y shig'ib. Antananananananananaribu. Antanananananananaribu. Antanananananananaribu.
Hürmetle kanından şöp Var minnem bir dostum yaş kışıp Kaldıramın ana bir özüm Hem belem eybetlep yezmevin Rivu Rivu Alkışlar dostlar. Bu yigitler kızlar birinci tapır üzerinin jırlarını jırlılar. Birinci adımlarını yasıylar. İri yana jırlar jırlılar. Gittik, devam etemiz. Kışa yegin suak uğramda şuğalak Köşeler atlamay baralar şuğalak Elfiler babaylar atlılar vakitip Yollarga basalam şak idip sak idip Malaylar şayara, şualar uzunup Neniler otura, şanada kızınıp kızlar şıkıldı, yağıla yazalar Kızlağı korkunç, çıkmasın azalar Yoldağı maşına, dizlegin diletsin Mektepke bakşalar, gelimin yol içsin Yol boylap gitgiden, öğrettik şu bağlar Kışa yegin soğuk, uğramda şu bağlar Şu bağlar Yol boylap gitgiden, öğrettik şu bağlar Kışa yegin soğuk, uğramda şu bağlar Oy! Dostlar, alkışlar. Mına şunday proyekt dostlar. Tatkitlab deb ataladi. Ayda güzel bütün başqaruvchilarni chaqirg'ali biriga. Ayda borig'izda shig'ig'iz. Tatkitlab ular haligi jırlarni o'zlari yozdilar. Obilar opalar bilan birga. Alkışlar. Hozir men ularni atab o'zam. Sabirjanova Zlata. Alkışlar. Pulni bulg'at. Ayy. Abiyeva Adelina. Sayfiddinov Arslan. Oh! Hem bizning so'nggi etib jırladi Filipova Dilara. Rahmat sizga bek zo'r rahmat sizga dostlar. Sizni uzatamiz. Alkışlar bilan uzatamiz. Ayma dostlar, aydagiz. Qallarni İlgiz. Hav, Men bu jırlarni tingladim da narsa bo'ldi? Üçüncü ko'zim ochildi. Uchinchi ko'zing qo'ya. Ne bu işte? Ha, ya. Qarag'iz ali do'stlar, men size başladım, ko'rya başladım. Qarali. Sening eniying xotin qiz. Sen Tatarsın. Tatarsın. Sen de Tatar, değil mi?
Sen manda dostun bilen kilgensin de ol özü kilmegen. Şulaymy? Şulaydır. Qarağız әле, qarağızda bir kişi var, ol birey-birin yugaltkan. Uzaq izley. Hazır men аңа аны табырга buluşam. Qoyan izlerge olay birni. Qoyan izlerge. Qaramagan jirinden izle. Qaramagan jirden izlerge. Iye, Bu bit şın haq. şundan da. Qarağız әле dostlar, men manda bir tirede күрәм. Qozan kvestында qatnaşkan yaş balalarını. Selam sizge, siz bit qatnaşdınız imi? Qoyasiz. Qozon kvestında qatnaşkan kişiler, yaşlar, mınalar, mına. Demek. Hammanda da var, mında da var. Dağım var. Men alarını barısında görem, sizem aytam bit oldan bilip durdum, alarımda barısı da kilgen. Qoralı ilgiz. Ayı. Hazır biz sahnege Qozan Quest oyunu uyuşturuşlarını çağırabız. Leysen Fazhiyeva söz sizge. Leysen söz sizge. Selam. Benim ismim Leysen Fahriyeva, Faskiyeva түгел. Шуның белән башлап китик. Казан Quest уены ул Казан урамнарында үткәрелә торган тарихи квест уен. Һәм әлбәттә сез Татар дозор уенын беләсез. Һәм Казан Quest уены ул Татар дозор уенының дәвамчысы. Безнең уенда быел 20 такым катнашты. Сез мондамы? Ишетмим сезне. Сез мондамы? Шәп. Әйтәсем килә, барлык такымнар да шәп булды. Сез безгә бик ошадыгыз. Һәм әлбәттә безнең уеныбыз, безнең кураторларсыз булмас иде. Сез мондамы, кураторлар? Әйтегез тагын. Шәп, мин сезне бик яратам. Әйтегез, сез урыннарны белергә әзерме? Әзерме? Шәп. Demek biz başlap җибәрәбез. Иң башта без рәхмәт хатлары бирәбез, шуннан соң дипломнарга күчәбез. Казан Quest уенында катнашкан өчен рәхмәт хаты 49-нчы мәктәпкә бирелә. Казан Quest уенында катнашкан өчен рәхмәт хаты 25-нче мәктәпкә бирелә. Менә тора аласыз. Kalan dibinde anı izle arhansın sen 25-нче мәктәп, тизрәк. Менә монда күчә аласыз бу якка мәктәпләр. Ай, тизрәк. Altın samar, tut şu fikrini, yuğaltma. Eğer ağlar, vakitler bu Tak, bu demek 25. mektep. Mında bulaklar ağır. Haydagiz şap 29. mene sizge qo'lig'izga alqishlaymiz. 7-nче gimnaziya. Рәхмәт хаты Абдулалиш исемдәге 20-нче гимназиягә бирелә. Gimnaziya. 20 gimnaziya şabıg'iz sahnaga qo'yasiz. Mana 20 gimnaziya. Aydagiz hali biz mana shu qatnashuvchilarga tag'in bir taqir olqishlab alarni uzatamiz. Aydagiz. Olqishlar alarga. Rahmat sizga bek zo'r bo'laklaringizni, rahmat xatlaringizni olib ketamiz sahnadan. Rahmat sizga bek zo'r. Rahmat xatda 89-nчы мәктәпкә бирелә. 89 mektep qo'yasiz. Rahmat xatda шулай 15-нчы мәктәпкә бирелә. Менә тора аласыз. Şababız, yaşlar, balalar, aydagiz, o'qituvchilar.
Kimde bolsa videoga tushirib barayindi buni. Rahmet xotu bilan 30-chi gimnaziya beriladi. 37-chi gimnaziya. Alkışlar. 37-chi gimnaziya ham Shiloyev Rahmat xotu 54-chi maktabga beriladi. Hayda keligiz kel. Rahmat Bigzor. Rahmat Bigzor. Rahmat xotu 26-chi litseyga beriladi. Meni tura olasiz. Ham 144-chi maktabga. Hayda şabıgı şap. Hem olalga torta. Etkenler değilgiz bugün jırlamaydı değil mi? Jırlay. Yo! Aman endi. Hayda biz yaşlarını şakırabız. Siz neçinchi maktab? 26-chi litseyman değil mi? 26-chi militsey qo'yasiz. Rahmat Bigzor alqishlar bizning yoshlarga. Yasha yerda yurakda bishingni to'yib. Shababız. Yasha to'yib. Oy, shulay menga rahmat. Demak biz diplomlarga ko'chamiz. Hozir men maktablarning ismlarini sanab ketam. Siz boringizdan bilamanlar sizgami? Biratdan. Qozon kvestunda qatnashgan uchun eng tika taqim diplomi 159-chi litseyga beriladi. Wow! Eng maqsadchan taqim 175-chi gimnaziya. Devam etamiz. Eng birdam taqim 9-chi maktab. Ko'ngilingni har kishini Qaysig'ida jirda bo'lmay jırlamışa tuzib bo'lmaydi do'stlar. O'zingning jiringga. Eng ijodiy taqim 171-chi maktab. Wow! Yeah! Eng usta taqim diplomi Otimlar maktabine beriladi. Adımlar Mektebi. Yaşa jirda yürekli bishingni. Aqadir sikrabız haydab. O'ngga so'ng vibralarlar qo'llar. O'ngga so'g'a. Jup. Demak biz o'rinlarga kelib yetdik. Qozon kvestunda qatnashgan uchun 3-chi o'rin diplomi 180-chi gimnaziyaga beriladi. Qo'yasiz. Haydi birga. O'ngga so'g'a. Ularga. Alkışlar. 2-chi o'rin diplomi 27-chi gimnaziyaga beriladi. İlyas Rahmet benim hayalimni şinga oshirdi. Benim jırlarım tek yangıradı. 1-chi o'rin diplomi IT litsey KFU'ga beriladi. Wow! Hali yolg'ishmasam unda tag'in bir diplom bor. Biri yo'qmi? Birinchi o'rin diplomi
15-ші татар гимназиясына беріле. О, рахмет! Һәм безнең барлык кураторларның мәхәббәтен яулап алган такым Казан квест туенда катнашкан өчен Гран-при Шаян ТВ такымына бирелә. О! Шаян ТВ! Alkışlayımız dostlar, alkışlayımız bizning yoshlarni. Bunda yoshlar bo'lganda bizning tatar tili, tatar millati kelajagi bo'lacak. Aydagiz, ko'mak bir fotoga tushirabizmi? Qo'ya, kim bunda fotograf? Beli bo'ldimi endi? Rahmat sizga, bek zo'r rahmat aytib sizni uzatamiz kiri bizning zalga, maydonga. Dostlar, Tübetey turunda aytib keteyim yonadan. Bizge bit bugün şeyini boşqa bireler. 200 so'mga nerse bolsa da olasız da promokodni aytasiz. Men Totar promokodini aytgachni şeyini boşqa bireler. Baumana 47 ham Tatariston 3 restoranlarında. Blogerlarning shu bulur indi. Ko'pmi qarama shunda internetda kelib chiqalar. Do'stlar, Qozonda To'qayning tug'an kunin birinchi topqir 1964-yilda belgilab o'tganlar ham qayda o'tgan deb o'ylaysan sen Layla ana? Qozonda? Qozonda albatta. Shara Qoban ko'li yonida o'zgan do'stlar birinchi topqir To'qayning tug'an kunina butun Totar intelligensiyasi yig'ilgan. Mana shulay. Mana bit. Şunu da aytib ketik. 1960-yillarda Tatariston zo'r o'sish kechirgan. Tuban kamida neftekimiya kombinati ochilgan. Elmet, Leninogorsk shaharlari, Oznaqay, Zey, Bovli posyoloklar borliqqa kelgan. Do'stlar, bu shaharlardan bormi bizning kishilar? Aydagiz, Oznaqaydan bormi kishilar? Oznaqay, aha, tag'in endi Zeydan bormi? Zeylar, men Zeydan. Menim Zeydan. Tag'in Elmet. Oh, Leninogorsk. Oh, biri qo'rqinchsiz. Aha, ketdik Bovli. Bovli sen o'zingina. Bu bizning rejissyor. Ssenarist. Bu bizning ssenarist o'zini yozgan. Rahmat. Oqtanish bormi? Oqtanish. Mening aytayim Oqtanishdan. Menikida. Aha. Tag'in endi shaharlar bizning borar. Endi yoqlar. Petrash. Ko'kmara bormi? Aydagiz, o'zingiz aytingiz, qaysi yoqlar bunda tag'in bor? Soba. Tag'in endi. Baltash. Tag'in. Shistay. Ha? Bugilma bor bunda. Sholli bor bunda, shollilar. Oh! Men Shollidan. Qorali, sen ilgisi Shollidan bitimi? Ayyi. Sholli turunda bir jir. Sholli turunda endi jir bilamiz, shollilar. Sholli sirinlari. Biriya. Oydagiz tag'in. Bu sholli. Ko'krakda 86 imperiya. Bu kishini tugatib bo'lmay ekan, Qorali. Ayy. Bizning bitmanda maxsus kunaqlar bor. Ular Shollidan. Shollidan. Shundan ham ularni qarshi olirga kerak. 2 yor turkumi do'stlar. Qarshi Ikki yor olamiz. turkumin qarshi olamiz. Güllerge
sana dolaşım Kırlar gideler gider Göbelek'e girgen bulmadı gülde bulaşıyası Göbelek'e girgen bulmadı gülde bulaşıyası Benim gülüm sinadan göbelek'ime göbelek'im Asal kaçımı sana dolaşım Sildi gülüm akıyası Benim gülüm sinadan göbelek'ime göbelek'im Asal kaçımı sana dolaşım Sildi gülüm akıyası Dolaştığında salgın şişme tügerek Dolaştığında salgın şişme tügerek Başıp varıp kayteriydim Kübeledim tügerek Asıl kışımı sana dolaşım Eğer bulsam kübelek Eğer bulsam kübelek Başım varıp kayteriydim Kübeledim kübelek Asıl kaçımı sana dolaşım Eğer bulsam kübelek
Şallı. Dostlarım, 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 dost eşlerim. Dostlarım, 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 dost eşlerim. Siz dostlardan ayrılmış, yalnız başımın işlerim. Siz dostlardan ayrılmış, yalnız başımın işlerim. Allah'a şeşe atlamayın yol peşlerinde. Allah'a şeşe atlamayın yol peşlerinde. Maydanın peşlerinde. Bala bala bulan gül yakıp deresin peşlerime. Bala bala bulan gül yakıp deresin peşlerime. Dostum garmonunda bıcırlaman gelir ya. Oyna dostum garmonunda bıcırlaman gelir ya. Bıcırlaman gelir ya. Söz oynayan bıcırlaman kalsın sonar siler ya. Söz oynayan bıcırlaman kalsın sonar siler ya. Ağidin erkin dilerler, ana deniz dililer. Ağidin erkin dilerler, ana deniz dililer. Ana deniz dililer. Sigaret kala dinliler, sevmegen de dinliler. Sigaret kala dinliler, sevmegen de dinliler. İki yar. Yok yok yok. Bunlar. Kuderimde gönül bilen ötsün bizden ömürler. 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 İki yar türkümü dostlar. İnternetten alarının jırların, yazmaların bilip ala alasız. Ama yar şalına girgen bizden konaklarımızga alkışlar. Әлі мен білем беріде yar şallıdan Urban Tatar birleşmesi birde mi? Urban Tatar. Dostlar, әлі тоғын әйте алам, Urban Tatar деген internet radio бар. Siz anın Telefonga alarның шәп кенә булган шундай әйберләрен куя аласыз. Әйе. App Store белән Play Market алган. Play Market аналарның радиосын үзегезгә Ала аласыз. ала аласыз да һәм тыңлыйсыз заманча җырларны. Анда минем җырларымда куялар. Шуңа күрә мин аларны яратам. Мин дә аларны бик нык яратам, чөнки алар татар телен ярата һәм үстерергә булыша. Хәлләр ничек сезнең дуслар? Юк, юк, юк. Менә
Ortak ijatımız turunda unutmadık mı dostlar? Siz kirdiniz mi? Kontaktiga kirdiniz mi? Yazdınız mı? Anda yalgızmaşsam indi 13 yıl yazılgan, değil mi? Ey, biz bir İndi dostlar 13 bilen birge katnaşışı. şiir yazabız, birgeleşip. Siz de koşulunuz, devamın Tatarça aytip yazınız. Tatarcha degenden bilesinmi İlgiz? Ey. Mine şunday teoriya bari ul. Bütün dünya Tatarizmi degan teoriyasi. Sen yani bilesinmi? Nişik bulayın ol, Tatarizma. Nişik? Mine bütün dünya yorulgandaymy? Mine dünya borlukka kelgende Ey. bütün sözler de Tatar tilinde bulgan imiş. Tatar tili negizinde. Nişik indi ol, nişik. No meselen bakteriya sözü. Nindi sözden çıkkan deb o'ylaysam. Bakteriya, Aha. Vaq, tiri. vat, tiri. Ey, atrolleybus, Nişik trolleybus? trelip us. Tirelip uz. Ey, iki oya dostlar. Şanasınmı? Nişik indi iki ıya. Demek kiyev bir Kiyev ıyadan bilen bir oyadan kileş. keleş. İkinci oyadan alar birge leşelerde ikiye kabarıp üzerine cihazlar alalar. Hazır indi bara almıyorlar. Şulay yansı da var. Koralli batıl sözü nişik barlıkka kelgen miken? Belki Batullah. Batullah familiyasından bulurga tişeyim indi şu Yok. Batıl degen söz o menimşe mına anda bitinde çıgalar da mi yaşlar. Birisi bilen şulay dip dege vatıp şulay aytip birisi bilen batıl uyuşturalar. Demek batıl degen sözden çıkkandır ol, mi dostlar? Min de Ey şöyle mi? olayım. Ey, qaraq güzel dostlar. Hazır sahnege biz şoqrabız. Sahnege ot qazangan Güzel Zakirovani Güzel şoqrabız. Zakirov. Selam. Bizning hozir shigri battle bo'lacak. Amma siz anlattınız indi mine bu aytib bir-birisine Ayy, qarshi ayy. basıp. Ama bizning yumshoq battle bo'lacak. Ular mine bu ayttirib basmayacaklar. Demek yumuşak batıl. Yumshoq. Motor edip kine batıl, mi? Yumshoq aytibgina bo'lacaklar. Selam tag'in bir qat. Munda ekanligingizni ko'rsatdingiz ali. Rahmat. Bizning hozir men sizning qo'shig'ingizga shoqiram 6 qizni bizning shigri battleda 6 qiz qatnashacak qiz ali. Munda ko'rinib ketdingiz. Shundagina ko'rinsangiz-da bo'lar. Milyosha, Liliya, Adila, Olina, Rasila ham Leysan olqishlar qizlarga. Alkışlayımız. Qarаңыз bizning qizlargina. Narsaga shulay deb o'ylaysiz? Chunki bizning qizlar o't, aymi? Çünkü bizden kızlar ut. Ayy. Bizning qizlar o'tmi? Ut. Bizning qizlar o't, ayi. Ha? Amalar hazır Yo'q, çıkabilir. ular hozir men bunda shoq ko'rinib oling'iz ali Leysan bilan Odila tugul, Leysan bilan Olina. Qoidalarni anlatam. Ular ikisharlab porlarga bo'linashaklar. Aha. Ham har porga biz bir tema belgilaymiz. Ular tadqiqotlab chiqish yasagan orada shul 15 minut ichida 10 minut ichida shi'r yozirga teyish bo'lalar. Hem biriga шығып, Biriga chiqib o'qiylar, ham biz tovush beru yordamida qichqirib, oyoqlar bilan top etib, qo'l shavib jingishini belgilayapmiz. Bularmi? Demak- Qot etib qo'l shava bilasizmi? Aydagiz Leysan bilan Odilaga, Olinaga qo'ydigiz. Tema belgilari kerak. Nindi ediniz biriga шығыз әлі, Leysan bilen Alina. Шығыз шық biriga. Nindi temaga? Nindi tema alabız? Tema kerak bizga. Şaşlık, Oy, şatlık. menga shuy. Shotliq. Yakınırak keligiz. Sholli. Tag'in nindi temalar bor. Şallı. Mahabat. Sholli, mahabat. Sizgina, пожалуйста. Nishlab? Bu shunday ko'p. Mahabat- Mahabbatsiz. Yarattıra keldik biz bu yerga. Mahabbatsiz bizga Aydagiz yaramaydi. mahabbatdan yo'q deb turamiz biroz. Aydagiz mahabbat. Ha? Mishar? Aydagiz. Milyash. Menga tema. Milyash? Milyash. Aydagiz. Minder deydi. Minder. Yo'q, aydagiz Nasıl bulay aytib tamiz. Shollidağı minder turunda yazsınlar.
Qatlavli. Sizga yoshimi? Shollidağı Yo'q. minder turunda. Aytamiz bulay. Shollida minder üstünde mişer. Qotlovlandırma olay. Ne şulay başlanıp ketsin. Qotlovlandırma olay. Aytamiz minderligini qo'ldirayıq hali. Bir qiziqli tema menimcha. Minderni qabul etamizmi? Qabul etamizmi minderni? Aytamiz. Bo'ldi yarar. Rahmat Bekzor. Hozir bizning shigish yasagan orada Leysan bilan Olina Minder. minder temasini shigir yo'lashaqlab. Ayi. Demek yarar. Hazır biz chaqiramiz sahnaga. Artistlar qisqa vaqt ichida aytaydi, bu sening tekstida o'qi. Versaqında. Hazır chaqashaq artistlar qisqa vaqt ichida ayda o'qi. Baribir o'zi o'qiy qoladi. Hozir Shig'ashaq artistlar qisqa vaqt ichida to'la bir muzikal albom chiqara oladi. Qarshi oling'iz. Tat Kult Lab laboratoriyasi qatnashchilari. Motor etdaymi? Tat Kult Lab do'stlar. Aydagiz yoshlar. Zor yollar boylar, sahralar aşar, behret izlerge, kıyalar deşer, kaya barıra, başta kü boylar, minem karşıda. Bilgisiz yollar, yakıyor.
Tatkультлап төркеме. Карагыз әле, лаборатория яхшы эшлейме? Шундый көчле. Таткультлап, таткультлап әлегә сезнең бит тагын чыгышларыгыз бар, әйме әле? Әйе. Дуслар, әйе. Әлегә сез арткарак кына басып торыгыз. Хәзер без шигъри Хәзер батыл. без шигъри батылны дәвам итәбез. Хәзер шигъри батылны башлыйбыз. Әйдәгез. Гүзәл, кил монда. Син алар исемнәрен дә беләсең, үзләрен дә беләсең. Күп кеше булмыймы бер юлы сәхнәдә без өчәү басып торсак? Юк, әйдә. Нормальмы? Инде соңгы Ләйсән һәм Алинәне чакырабыз. Әйдә, килегез монда, килегез Ләйсән, Алина. Алкышлар безнең кызларга. Беләсезме? Ярар. Кат итеп, тагын да алкышлар. Әйе. Рәхмәт. Син инде әзер димәк, әйме? Әйдә, башта яра язгансыз, но ләкин сез бит инде үзегезнең дәгән иҗатыгыз бар, әйме? Әйдә, үзеңнең берәр шигырыны кыска гына әйтеп, үзең язган шигырыны башта Үзләр безгә. язмаса чакырмыйдык та инде. Әйе, үзең язган шигырыны башта безгә кыска гына Карагыз әле, әйтеп, Алина, яза да яза, соңыннан яза да без яза. батылга күчәбез. Киттек, әйдә. Яза Ләйсән да бит яза. исемең. Ләйсән. Алкышлар Ләйсәнгә. Башта Ләйсән әле генә язган шигырын түгел, инде ятланган шигырын сөйләячәк. Алкышлар тагын бер тапкыр. Утыр. Сөйләшик әле бер. Шәйләп тормасак ярый. Җылылык бирмәделәрме? Ничек яшисең? Туңмай. Тақы-тықы ашыйсыңмы? Баскан килеш шимереп. Тартасыңмы? Бер-бер артлы. Сәгать саен ни диеп сораулар яудырам сиңа. Былай да аяз, ачык. Әнә тагын тәрәзәдә сентябрь калдырган шык. Әнә тагын сыры болыт асылынган шәһәргә. Бу шәһәрнең күзе моңсу. Килешкәндәй баш ия. Бармакларың кызарганнар. Кесәңә салып җылыт. Бәгыркәеңне ишетсәң, кайда саласың? Онут. Кирәкмәгән сорау биреп пауза ясамыйк әле. Җылылык бирмәделәр ди. Башыңа киеп йөрү. Алкышлар. Рәхмәт. Хәзер безнең туры эфирда Юк, әйдәгез, хәзер Алина. Алина үзенең иҗатыннан берәр матур гына кыска гына шигырь. Киттек, әйдә. Арадагы чакрымнарны без әле юк итәрбез. Картада буялган җиргә бер мәл барып җитәрбез. Зәмхәрир суыкта 400 аерылуны җиңәрбез. Без кышкы җилдән кызарган йөзләр белән чибәрбез. Бәхет белән кисешүен телим һәр көн юлымның. Шимбә көнне син миндә бул, ә мин синдә булырмын. Гүлләр диеп көлүләргә, үртәүләргә чыдарбыз. Телефонның будкасына кереп, җылынып чыгарбыз. Атылган йолдызларны без кисәләргә җыярбыз. Бар дөньяга гашыйк булып, үзебезне җуярбыз. Онытылып урамнарның кирәклесен үтәрбез. Кинога кереп җылыга, изрәп йоклап китәрбез. Бәхеттән яки башыбыз я җир шары әйләнер. Тартылуга түзә алмый, күңелләр нык бәйләнер. Елармынмы аңлагач та, иртән 8 тулуын. Бу көтелгән очрашуның төштә генә булуын. Ела, дустым. Күз яшьләрен кояшка ук чиярбез. Мәхәббәтле күзләр белән без барыбер чибәрбез. Алкышлар Алинәгә. Афәрин. Хәзер безнең туры эфирда Батыл. Мендәр турында. Мендәр турында шигырь. Киттек, әйдә. 3 минут эчендә язылган. Мин күптән түгел кияүгә чыктым. Син хәзер минем йөрәгемне баттың. Син үзең дә өйләнгәндер әле. Хәзер тиз генә 3 минут эчендә язылган шигырь, башка нәрсә килде, шуны яздым. Мендәр. Мендәрләргә басып йортка уза. Яулыкларын чиеп бәйләгән, килен төшсә, ак мендәргә баса. Йолалары шулай көйләнгән. Мендәрләргә башын салган бала, әнисенең тыя җылысын, бәлки тормыш шул мендәрдән тора, бәлки шулдыр әле олысы. Иртә дә кич, кич тә иртән мендәр, әле ярый мендәр, авыр булсын нидән. Афәрин. Чакрымнарны узып тукталамын. Барган сайын акрыная адым. Еллар сайын дөнья төссезләнә. Кырышлана үрсәләнгән җаным. Җитлегүме? Әмма кешеләрдән юлга тезәр сүзләр эзлим һаман.
Ятим жанга салыр кояш излим. Излим, ләкин буш кул белән калам. Кара чәчләремә шал төшкәндә, сагынып кайтам үткән көннәремә. Анда минем рәхәт балачагым башын салып йоклый мендәремдә. Alkışlar, rahmet bik zor. Indi hazır batıl bulgaç indi kızlarını soğuşturup durmayız. Biz sizden sürüsübüz kile. Kaysısı kübrek ışadı? Eydegiz. Leysenge alkışlar. Aline'ge alkışlar. Leysenge alkışlar. Aline'ge alkışlar. Mine alkışlar. Afiyetiz min jingdim. Dostlar yarar bulardan ikisini de jingüşüydü belgileybiz, değil mi? Yolguşmasam yok mu? Nişe gitemiz? Yok bizge жеңүшүнү Жеңүшү керек. Тагын бир кат, соңгы тапкыр. Haydi. Лейсан үчүн. Алина үчүн. Оңлоомча Алинага ныгырак кул чабалар, демек биздин бу турда Dostlar, Алина siz mına ufkalarga tegiş tugul, siz kızlar, değil mi? Bu oyun gına, mına özüme siz ikiniz de bik nıkışadınız. Şuna göre bu oyun için gına biz Leysen, Alina'nı jingüşünü belgileybiz. Alkışlar. Rahmet bik zor. Buldu biz devam etemiz. Tat Kultlab Türkümü bizge çıkışların devam eder. Tema soylara gerek tagın birine. Evet, ne de siz hazırlanıp oturunuz. Hadi kız indi tema. Tagın birine, ikinci parga gerek. İkinci parga tema. Ha? Muzika deyil. Benzin. Muzika deyil. Muzika. Muzika deyil. Yok hadi kız birer kızlık etip birer mesela söz. Mesela benzin ham muzika. Hadi kız şunu Benzina muzika. Ha? İpi. Beliş. Hadi kız beliş durumda. Beliş. Hadi kız alkışlar. Hadi kız bay. Beliş hamanda bulurga teyiş beliş tübü degen sözü. Beliş tübün barımızda yaratabız mı? Belişke methiye yazabız bulup çıkayın. Belişke methiye. Yarar buldu. Gittik hayda. Belişke methiye. Devam etemiz sahnede Tat Kultlab Türkümü. Tüm.
Бик зур рәхмәт сезгә, барыгызга. Хәзер без дуслар сезне сәхнәгә икенче төркемне көтәбез Татлы лабораториядән име. Шуңа күрә алар әзерләнгәнче мин Илгиздән бер сорау алырга булдым. Илгиз, карале дустым. Әйдә. Татар эстрадасында синең яраткан төркемең бармы, җырчың? Синнән кала әлбәттә Илгиз Шәйхразиев. Миннән кала яраткан җырчым минем. Әйе. Хәзерге татар эстрадасында. Исән кеше булырга тиеш. Исәм кеше булырга тиеш. Яшь булса да андай әйбәтрәк. Бүгенге көндә хәзер менә кайсысын гына әйтсәм дә калганнары үпкәли инде. Юк, мин дөрес әйтә алам. Миңа яраткан җырчы минем ул Раяз Фасихов. Кем ярата? Минем яраткан Раяз Фасихов менә ул бердән-бер түгел, мин калганнарын да яратам. Но аның иҗаты бик күңелле. Чөнки ул фольклор да җырлый белә, халыкчан да җырлый белә, эстрада да җырлый белә. Ой, туктарга кирәктер, әйме? Әйдә, менә төркемнәргә килгәндә нинди төркемнәрне беләбез без? Менә төркемнәр безнең нинди бар? Музыкаль төркемнәр. Гауга дияр, гауга дип Тукта, әзрәк кенә музыканы бетерегез әле. Гауга төркеме. Алканат. Иттифак бар. Аммаш бар әйе. Караш. Бараш. Бараш опытындыр Бараш мультфильмнан. мультфильмнан бит ул. Аңламыйм, якынрак килеп әйтегез әле. Бараш. Алар усал диләр, усал. Усал ул төркем түгелдер ул. Акбүре. Яра Казан егетләре. Тагын менә элекке шундый бер төркемнәр бар иде әле безнең Илһам Абушакиров белән җырлап йөргән. Нинди төркем иде ул? Син генә беләсеңдер аны. Дөресен әйткәндә мин белмим. Юк, беләм. Сәяр төркеме бар әле тагын, әйме? Юк, ул төркем сәфәр дип атала иде, ялгышмасам. Минем яраткан хәзерге вакытта берничә төркемем бар, ул ниме берсе Амаш. Амаш әйттеләр. Нигә? Анда бер урыс егете бар. Кит моннан. Чын, мин урыс егетләрен яратам бит. Киттем. Булдымы сез әзерме дуслар? Әзермесез? Айфара дидегез сез, әйме? Юкмы? Мин дә Айфара. Әйдә килегез әле. Син яшә. Батырым кил әле, әйт әле син миңа шул сүзне. Иштим әле, ничек атала ул төркем? Тараф, әйе. Тарафның солисты монда иде әле куядыр йөриде бугай. Ниясны да мин дә күрдем, әйе. Нияз монда йөриде. Достар, гомумән хәлләр ничек? Ардыгызмы әле сез? Сикерәсегез киләме? Әйдәгез сикерәбез әзрәк кенә, әйдәгез. Мин хәзер телефонны ялган атлам да, киттек. 1 2 3 киттек. Хоп. Ай, хилеләу. Чуп. Хилеләу. Әйдәгез булай. Оң кулны күтәрәбез барыбыз да, әйдәгез. Оң кулны күтәрдек барыбыз да, әзрәкне сиркетеп алыйк, аргандыр, сиркетебез. Хәзер менә шул оң кулны оң якта басып торган кешенең җилкәсенә куябыз. Уялмагыз, танышырга бер сәбәп булыр, әйме? Һәм ясыйбыз аңа массаж ясыйбыз, әйдәгез, массаж ясыйбыз аңа әзрәк кенә аргандыр җилкәләренә. Әйдә, матур итеп. Әйбәтләп, астарак. Булды. Хәзер күтәрәбез сул кулны. Рөстәм бастырмай да күтәр. Мә сул кулны, аңладым, сул яктан бастыра чөнки, әйме? Сул кулны шулай ук сиркетәбез. Һәм куябыз сул якта торган кешегә. Һәм нашар массаж өчен үш итәбез, әйдә менә. Үш итәбез, авырттырдымы сиңа менә монда? Кадыра. Булдымы, менә шулай дуслар. Кочаклашып кына шулай итеп яшәргә язсын безгә. Безнең Таткульт Лаб төркеме әзер булып битте микән? Әзер булып битеп бара. Беләсезме, безгә әйткәннәре пауза булганда Лейла шигырь сөйләр дип имен. Шуңа күрә Лейла шигырь сөйли. Әйдә. Минем
Үзем яраткан бер шигырем бар, туган тел дип атала ул. Аны Тукай язмаган, Зөлфәт язган һәм минем рәхәтләрем сезгә хәзер укыйм. Тел ачылгач әйтә алсаң әни дип, тел ачылгач әйтә алсаң әти дип, күзләреңә яшьләр тыгылмас. Туган телең әле бу булмас. Соң минутта әйтә алсаң әни дип, соң минутта әйтә алсаң әти дип, күзләреңә яшьләр тыгылыр. Туган телең әнә шул булыр. Матур шигырь. Бу Зөлфәт, кайсы Зөлфәт булды инде бу? Зөлфәт Маликов, аның псевдонимы Зөлфәт. Мин әле Зөлфәттәр күп бит бездә. Бар шулай, я. Зөлфәт Хакимов бар, Зөлфәт Хаким, Зөлфәт Зиннуров бар. Зөлфәттер күбәйе. Ничек шундый сәер исем отама ул име? Безнең утарларда шундый сәер отамалар биргә яраталар инде балалар. Отама. Ничек? Әзермесез? Әзерме? Siz üçev güne demek, değil mi? Mikrofon. Әзер достар, каршылыгыз. Әзер! Tat Kuytlab проектының ikinci türkümü. İkinci türkümü. Bala Şaha köyü. Gözlerine yamasın, zihirge yaranasın. Tanrıkta sinekte bekle dua kişer. Okuluna adına şakır yakın dostlarına. Hislerimle yaşarım ona adasının şer. Oyun bir devam eder, senden konuşma, hayallerindeki şey, onun şu yaşam Bizden geçti şahit, muradın hikayede. Tek bakalım, ola beklesin size. Rahmat, Qozon qarindoshlarim. Margarita Rahmatulina, Totarsha Siylasha, Yelena Shipova, Totarsha Siylasha, Marat Zinhar, Uyli, Totarsha deb Siylasha. Ikkinchi jir Kosmos turida. Hazırmi? Kosmos 1 turida.
Татарстанның Минзәлә районында урнашкан Сәлих Сәйдәшев исемендәге космодромнан КамАЗ галактик ракета комплексын җибәрергә санаулы минутлар калып бара. Экспедиция каршы галактикаларда тоттар халык санын алу барышын тикшерергә җыена. Барлык планета турыдан-туры репортажга кушыла. Alkışlar bizning Tatkultlab ikinci türkü. Alkışlar biz şiir yazırga bir jır biremiz degan edik, 3 jır birdik. Әйе, чөнки безнең монда әзрәк кенә алмашынлар булды. Димәк, хәзер безнең кемнәр катнашты? Безнең хәзер Адилә Әхмәтҗанова һәм Рәсилә Хафизова. Алкышлар. Әйдәгез, Тугайның туган көнендә теманы онытмадык әле. Мин татарча сөйләшәм акциясендә шигырьләрсез дуслар булмый. Безнең тема нинди булды әле? Бәлешкә мәдхия. Һәм анда бәлеш төбе дигән сүз булырга тиеш. Шундый шарт. Игиз үзгәрешләр кертә кагыйдәгә. Менә әле генә язган шигырегезне укыйсыз. Сезнең 15 минут булды, 50 мәсьәлә язып бетереп була иде. Сүз Адиләгә, алкышлар. Минем генә түгел, сезнең хыялда да бәлеш төбен ашау теләге.
Әнә хәтта сәхнә артында да бәлеш дигәч күпләр елмайды. Нигә бәлеш дисез? Бәлешкә түгәрәк бер бәхет терелгән. Безне берләштергән шул бәлешкә татар җаны гүя яшерелгән. Менә бүген без дә хәзер бергә кайнар парлы бәлеш пешерәбез. Йөрәк түребездә татар сүзе. Без татарча сөйләшәбез. Афәрин, афәрин. Сөз Рәсиләгә алкышлар. Хуплыйк безнең кызларны. Мин бераз кызыграк дип яздым инде. Әбием пешерә ашарга, балаларыма диеп. Бәлеш тора табында ашагыз мине диеп. Бәлеш, пәрәмәч, кыстыбый татарның төп ризыгы. Туганнар белән чәй шу бик тәмле һәм туклыклы. Бәлеш эчендә бәрәңге, ит, суган һәм тагынны. Иң тәмлесе төбендә күз ачканчы юк була. Әбием пешергән ризыклар табыннар балкып тора. Афәрин, бездә монда инструкция булды инде, әзрәк рецепт та булды. Рәхмәт, бик зур. Хәзер безгә җиңүчене билгеләргә кирәк. Әйдәгез, Адилә. Адилә өчен. Адилә өчен алкышлар. Ой. Рәсилә өчен алкышлар. Аңлашылмый әле монда. Бында теге децибелны үлчитерген әйбер кирәк. Адилә! Рәсилә! Рәсиләгә күбрәк кул чабалар шикелле тоела миңа. Рәсилә! Әйдәгез, Рәсилә! Адилә! Юк, Адилә өчен күбрәк кул чабалар икән. Димәк, безнең җиңүче Адилә. Афәрин. Бу уен гына яме, уен гына бу. Алкышлар безнең Рәсиләгә! Хәзер музыкантлар әзерләнгән арада 3нче парга, анда Миләүшә белән Лилия, әзрәк кулыгызны селкегез әле. Миләүшә, Лилия. Аларга да тема сойларга кирәк. Аларга тогы да сәеррәк һәм катлаулырак әйбер бирсәк була. Әйдәгез, нинди тема берәр, сәеррәк берәр, кызык булсын. Таракан? Ой, не ашый. Таракан. Миңа ашый. Әйдәгез. Сары таракан. Менә минем кебек рыжий таракан булсын. Әйдәгез, сары таракан турында шигырь язачак хәзер Миләүшә белән Лилия. Булдымы? Килештекме? Алкышлар белән кызларны узатабыз. Сары таракан. Син әзерме? Булды, Тат Культлап берләшмәсенең 3нче катнашучыларын сәхнәгә чакырабыз. Сәхнәдә инде алар. Киттек, башладык. Алкышлар. Пешмак hem Sinşakşa
pişmak bin Eş pişmak bin Eş pişmak Sincaca Eş pişmak bin Eş pişmak bin Eş pişmak Sincaca Meteorit Every heritage Let's get bigger
Huzurda sohbetinde şarkıları görünsün. Rahmet sizge. Alkışlar, alkışlar kişilerek kişilerek. Yok. Haydagız algarak çıgız, hayda algan çıktı. Alkışlap alıp bizning yoshlar. Tasqoytlab 3-turkum do'stlar. Yo, 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 yo. Hey! Bas gitarchi. Alkışlar! Rahmat sizga Viktor, rahmat. Ketdik. İlgiz, Biz demek men hozir qizlarni chaqiram, Milevsha Hayda. bilan Liliyani. Sen sezasizmi? Oshov turida ko'p siylasha boshladik biz. Oshov turida Balish, tubi bo'ldingmi? Ish pishmoq turida jir. Chunki quyosh bota boshladi. Ha, menda o'shisi kela boshlagan kishilarda bordirmi? Ha. Ham shunday bir yangilik mendan. Ayda. Tubatayda mana bunda. Ayda. 200 so'mdan ortiqqa biror tamli ayb olsangiz, ham 1000 totar deb aytsangiz, sizga shay boshlay berishaklar. Ko'z oldina keltira olasizmi endi? Senga turadilar işte. Ha? Men ozgina endi. Menga bir kimda oqsha taqdim etmadi. Shunga ko'ra men aytmayman ularni. Yo'q endi yo'q aytam, do'stlar, Tubatayni bekor atamiz. Ayy. Demak, Bizning qizlar Milevsha, Liliya, aydagiz, ayda, keligiz bunda. tezroq, olqishlar. Aydagiz Milevshani kutgan vaqtda Milevsha turunda nima jir bor edi bizning? Senga bigrek kelish. Qoyin bilan bos yanasha. Senga bikda kelisha Milevsha. Anda narsa botirina. Xalq seni yarasha. Siz anlaysizmi nishik avur u 5-10 minut ichida yangi she'r yozdi. Ayda bo'ldi. Keligiz bunda. Keldilar. Milevsha. Yo'q. Olqishlar. Yo'q. Ketdik. Qaysi qiz birinchi? Zıp-tıp, vatık. Toma tomchi qisilmay turadi. Har sekund hisobda. Har ikkinchi so'nglab toma. Har uchinchi so'nglab qola. Olqishlar Liliyaga. Sonra Torakan edi, ayy. Yo'q, Sonra Torakan turunda. Ayy, Sonra Torakan turunda. Liliya o'zining shi'rini ikkinchi turga jetkanda. Aydagiz, biz endi ularni o'zingizning ijod etgan, klubdan ijod etgan shi'rlar tugul, mana hozir ijod etgan shi'rni o'qig'iz. Alaysa Sora Torakan. biz Liliya bilan birga yozdik. Ham sen birga o'qiymiz. Ayy. Ham birga o'qiysiz. Ayy. Aydagiz. So'g'ishmag'iz, mi? Biz tertib bilan o'qiymiz. Dünya şiiri ittifaqda Seyli tortma tortmay ko'ngil. Isim ketmay qora qonga. Meni bitiru mumkin tugul. Men aylandim Torakanga. Bo'ldi do'stlar. Shunday rubog'iy bo'ldi bu. Olqishlar qizlarga. Alqishlar bizning qizlarga. Biz bundan nishik belgilaymiz endi jingishini. Nishik belgilaymiz bizning jingishini. Nishik. Ha? Aydagiz so'g'ishtiramiz. Nechik endi men hozir bizning battle bo'ldi. Milevsha ham Liliya qo'ysin nechik etamiz? Aydagiz baribir olqishlaylik hali ayrim. Tovush berek. Ayda olqishlaylik. Milevshaga olqishlar. Liliyaga olqishlar. Tag'in bir topqir. Milevsha. Liliya. Qara, bizning bit hozir biz bundan so'ngmi shu qizlar mening kollegam. Biz hozir qolgan jingan kishilarni chiqaramiz bitaymi? Aydagiz biz bularni bir komanda edik. Agarda ular birga yozganlar ekan bir komanda bo'lsinlar. Birga Olina bilan Adilani chaqiramiz. Aydagiz keligiz alimda. Qo'ya. Ham hozir biz
birden bir жеңүүчүнү белгилейбиз. Sizge бик нык кышкырырга туура Так, келешек. demek Adile, Alina, Milauşa hem Liliya. Edeki sizni Lilauşa deb atayız sizin komanda, değil mi? Lilauşa. Edeki Lilauşa'ga alkışlar. Alinaga alkışlar. Demek Adile'ge alkışlar. Aline'ge alkışlar. Bos, sen işitip turasın mı? İştem, men endi bo'lakni ko'tarib chiqdim. Hadi, sen kulağını tırıp ayt da tıngla. Lilauşa, Adile, Alina. Anlaşıladır indi bizning Dostlar, Alina. tamam bir tavır qabatlab aytam. Sen qarşın qızlar o'pkaligini ko'rmagiz. Yani bu o'yingina kimdir bo'lsa jingirga tegish, menda mana Qadar qo'yg'irtasin sen. Rahmat. O'sal qiz bosib tura menda. Aning manfaatlarini o'tkazga kerak ayya. Demek bizning bu shi'riy battle'da bu tarixning shushu kichkina bir mezgilida jenguvchi Alina Habibulina ham biz ona shunday zo'r kichkina bular narsalardan Kızlar edegіз, ortaga basıgız da quchoqlashig'iz. Qizlarga Amin ortaga basaman da. Zo'r olqishlar edegіз ana. Tag'in bir qat. Rahmat. Men oltin, motor shashib, men oltin. Rahmat bek zo'r. Rahmat bek zo'r. Haligi bizning shi'riy battle tamam deb e'lon etildi. Men shunday sog'indim mikrofonini. Kutdim. Hozir bilasizmi, sen bizga she'rga tegishsin bir qizg'ay bir. Ha, do'stlar bilasizmi? Bizning haligi konsertni biz o'ylagan edik, bu bizning repetitsiya bo'lar deb. Bilasizmi? Biz bu konsertni qo'yarga jinamiz Shit g'alam Yerdan kelgan inoplанетянlar. Ayy, inoplанетянlarga. Qara, inoplанетян degan so'zning tatarchasi nechik? Kimdir biladi ringani? Ino o demek urusuz bitneyim. Edeniz tatar sizin biz tabi gali. Inoplанетянин tatarcha nechik bo'la? Shit planeta la belki. Yok mu? Shit planetçilar. Bizlarga narsaga biz alar üçün ishlaybisin bu repetitsiyani. Narsa üçün alar üçün? Alar ve tatar şağına oynaylar ekan. Alar tatar şağına oynaylar ekan dostlar. Shit g'alamlarda tatarcha сөйләшәләр. Siz ishonmasqa mumkinsiz, lekin alar bizning orada. Alar bizning orada dostlar, ham alar tatarcha сөйләшә dostlar. Siz qarab olag'iz so'lga, o'ngga, tatarcha сөйләшсәк, demek ul inoplанетянин. Shit planetçi dostlar. Eymi? Hem alar indi 200 yıldan artık mında koşup gideler ekan. 200 yıl boyu tatar tili ule demek işi. Ulmide ulmi çünkü yonadan yona inoplанетян. Çünkü g'alam tatar tilida сөйләшә. Tatar tili demek şunday üse. Üse dostlar. Tatar tilini bilmişsiniz ekan, если вы не знаете татарский, ana öğrenmeyi bek jingel. Siz bari tek kerakli kişilerga gina indashig'iz. Ag'amman kim shun durusini ayta oladi? Tatarcha noshar bilgan kishilar bormi bizning orada? Mana qo'rqmag'i sizni bir kunda qiynamay. Ana Murat qo'l. Ana teganda bizga qo'l ko'taradilar. Mana biguk yaxshi bilmagan kishilar bordir bit. Masalan, men o'zimni shista tatarcha сөйләшә olamdir deb. No, shahar bolalari shunday bilaman. Shahar bolalari shunday bilaydi. Biz bilasizmi, sizga hozir texnikaga shoqrashaqmiz. Til aktivistlarin ulda bo'lsa, butun dunyo tatar yoshlari forum raisi Linariya Muslimova ham zamonaviy bir proyektni olib bulduruşu Aliya Minhajeva. Aydagiz qolishni olamiz bizning zo'r qo'noqlarimizni. Narsalarga solgan qizlar. Rahmat Ilgiz, rahmat Leyla. Xayrli kech Qozon. Biz endi haligi gala konsertining shunday biroz eng jiddiy ulushi, kimgadir hozir ko'ngilli, kimgadir hozir biroz ko'ngilsiz bo'lacak.
Bütün Dünya Tatar Яшьләре форумы хәрәкәтләренең берсе ул без бит инде иҗтимагый оешма. Һәм безнең каршыда тел активизмы бик ел сайын үз эшчәнлеген алып бара. Һәм төп юнәлешләрнең берсе ул безнең Татарстан Республикасындагы дәүләт телләре канунын мониторить итү. Һәм 2012 елдан бирле без менә нәкъ шушы сәхнәдән, мин татарча сөйләшәм сәхнәсендә премия һәм антипремия тяжело с татарским шундый чаралар уздырабыз. Мин бераз инде күңелсез өлешеннән башлармын һәм Алиягә сүзне тапшырырмын күңелле өлешенә. Әйдәгез бераз уенның тәртипләрен әйтим әле. Мин хәзер антипремия исемнәрен әйткәндә сезгә әйтергә кирәк дип нашлай күрсәтергә. Кабатлап карыйбызмы? Әйдә 1 2 3. Дөрес. Инде кем инде безнең премияга лаек, без ул кешеләрне бүген монда сәхнәгә шулай ук чакырып калырбыз. Аларга инде аларны алкышлап каршы алырга кирәк булачак. Башлыйбызмы? Соңгы еллар безнең инде вазгыятны үзегез аңлыйсыз, күрәсез, пандемияда инде 2 елдан артык яшәдек. Һәм иң еш халык белән эш итүче, игъланнар, мәгълүматлар чыгаручы ул безнең Роспотребсоюз, Роспотребнадзор. Һәм ул оешма безнең мөрәҗәгатькә русча җавап кайтарды. Татар телен бернинди илмәләрдә, бернинди игъланнарда кулланмады һәм без аларга тяжело с татарским антипремиясын, Татарстан Республикасы буенча кулланучылар хукукларын яклау һәм кеше иминлеген күзәтүнең федераль хезмәт идарәсенә тапшырабыз. Икенче антипремия ул безнең барлыгы 2 штук. Ул Казан су елгасы яры территориясы. Бу бит инде Казан үзәге. Ничек инде татарча сөйләшмәскә мөмкин Казан үзәгендә? Хәзер әзрәк пессимистик яктан без күңеллегә күчәбез. Ул инде рәхмәт хатлары. Нәрсә ул рәхмәт хатлары, кемгә ул бирелә? Гомумән рәхмәт хатлары безнең төрле бизнес оешмаларына бирә һәм алар дәүләт белән берничек тә бәйле түгел. Чөнки антипремияны биргәндә безнең гомумән һәр дәүләт оешмасы финанслыга ала торган оешма ул 2 теллекне кулланырга тиеш. Монда инде без рәхмәт хатлары дип әйткәндә безнең оешмалар кануннар буенча алар 2 теллекне кулланырга тиеш түгел. Ләкин алар моны үз теләге белән эшлиләр һәм чөнки алар аны Татарстанда эшлиләр, безнең монда зур өлеш татарча сөйләшеп, алар моны аңлап, үзләренең оешмаларында инде татарчаны кулланалар. Озын сүзнең кыскасы, әйдәгез исемнәрне атап китик. Безнең беренче рәхмәт хатын алучы оешма, ул да булса инде Унистрой төзи торган яз комплексы. Әйдәгез аларга нигә без аларга бирәбез? Чөнки аларның парклары йорт эчендә булган язулар, алар татарча язылган, татарчада, русчада 2 теллек бар. Һәм безнең икенче рәхмәт хатыбыз сез белгән пятерочка челтәрләренә бирелә. Чөнки бәлки сез күргәнсездер, яңа форматта ясала торган пятерочкалар барысы да татар телен куллана. Аларның русчада, татарчада язулары бар һәм без аларга барысында моның өчен бик зур рәхмәт әйтәбез. Әзрәк таныштырып китим. Безнең монда яз торак комплексының Унистрой ширкәтенең генераль директоры урынбасары Искандер Илдар улы Юсупов һәм пятерочка челтәренең дәүләт органнары белән эш итү юнәлеше җитәкчесе Тимур Җамил улы Баймуллин. Сүз сезгә. Ксәнәсез. Бик зур рәхмәт сезгә. Пятерочка кибетенә рәхим итегез. Без сезгә татарча сөйләшәбез. Рәхмәт, спасибо.
Ассalamu достар. Большое спасибо за это признание. Очень приятно, что у нас в республике, в городе есть такие инициативы. И вдвойне приятно то, что наша компания стала частью этого движения. Рахмет, Исур Рахмет. Bo'ldi, rahmat bek zo'r do'stlar. Bo'laklarni beramiz, mikrofonlarni beramiz. Oldu mikrofonda 1 milyar para ile tutalar da 1 milyar. Qaylar deshik sizin do'stlar? Aferin. Tejolo Tatdarskim antipremiyasi alışları gelecekte düzelirler degan umidda qolamiz. Rahmat Aliya, rahmat Linariya. Linariya ismi butunlay seyrimi? Linariya. Narsa deganning otami ekan ol? Kim bilan? Linariya. Xabar tag'in Ilgiza bor. Ayy. Bizning Qushowda Limur ismli babay bor edi. Limur ismli, ali tag'in bilasizmi shunday ismlar? Rafinat degan ism bor ali. Shikar obi birtalar turagani. Shikar obi deb yurtalar, Rafinat ismli. Ali, bilasizmi Leyla, ana kelajakda bolalarning ismlari nechik bo'lar ekan? Oy, o'ylab qarasam, men hozir vaqtlar shunday kerak. Masalan, TikTok'ya, aymi? Esa, tag'in endi, like yo'lla. Like yo'lla, bunda tag'in server o'rnina balki server deb tashib bizaymi? TikTok Jamal. TikTok Jamal, bulay qara. TikTok'ya jingi, meni serverga kiyovga bermoqchilar. Rofullalarning uli bo'lmasa yoray. Trash, dislike. Sen shunday spektakllarda bizim bo'laraymi? Mana bundaymi teatrda bo'ldi. 1-200 yildan. Bitale bizning tatarlar nur qo'shimchasini yaratalarmi? Nurga qo'shib nindi yangi ismlar qo'yib ekan. Nur qo'yin. Belki Selfie Nur. Motor ism bo'lar edi, Selfie Nur. Или selfie yarar. Kelishib turadi. Umuman Nur ismi, Nur so'zi qo'shilgan biz tatarlar bitina Nur so'zini yaratamiz, aymi ol bizning yoqtilik qayta. Nur so'zi qo'shilgan ismlar edi gazali birga. Bilgan ismlarni. Ha? Nur Sultan, Aynur. Nuriхан. Nurihan. Ha? Nuriya. Tege jigit o'zini yaratgan qizining ismin qishqirdi bo'g'ay. Tag'in. Rustam Nurg'aliyev Edagazala men bu ismni qattiq aytayman. Rustam Nurg'aliyev. Ayy. Tag'in endi ismlar bo'ldimi endi? Elfinur. Kupalar boshqasam Nurga biz bilan birgagan. Ayy. Tag'in bilasizmi men umuman Laylaga qarayman-da, biz bitni bilamiz. Layla Liron, aymi? Men aytaysin Layla Liron bilan o'pirsiz. Men Layla Liron bir kun bir vaqt men Layla Liron deb jibardim, bilasizmi? Seni o'zingga bilasizmi sening bularga tegish birar sening blogda, anda qo'yda sening internetda indaymi? Sening boshlanarga tegish videolaring shu single bilan men uni jırlaymayman seni. Yarar. Rahmat. Tak, bizning kelasi qatnashuvchilar, ulda bo'lsa biz Nur turida silashdik. Ulda bo'lsa do'stlar sahnada Nur turkumi qarshi olamiz.